model san sisian mimi diguling ngono. Nggih, kene sisio diguling putih-putih, glowing-glowing, beling-beling yang kene liak diguling terno-terno kelemahan yang liak besu. Niki nak yang ibu jinga. Niki liak yang ibu diguling ah. Niki guru gym nih. Jinga lo kan sifat yang gembrong. Misi mari bondeng padahal. Nih liak nih paling cegia tumen. Tepuk singa tu niki do liak tumen jadi. Sisianku kita paling moglok. Moglong i. Lian matur Tingkat kuda bopang liakan nyai. Yang sampun makarya. apa kene orang? Ada nih yang muncul malah yang liak pertama dia mau kaya. Dia lagi mau kaya dia. Sakit sangat. Liak nih bagay di rumah sakit sanglah yo dadi bangke. Liak modern tumen jadi nepuk liak ngangon jel. Dijonyi masuk. Singgah ibu. Nah ibu metode. Matur. Singgah ibu. Betul? Sampun tamat S1. S1 tuh artinya Sarjana. sarjana. Oh, Nih lihat saya. Hei, tawangi nih. Nih melihat modern nih. ados gedan. Nih mana lihat deh inung. Ini tuh ada aneh. Ada deh inung. Oh, Nih nganggo nail gel tawangi dia mana nail gelan dia. Dia. Di Dragon Beauty. Di Dragon Beauty. Ah. Lea, adik gede kene lengan nih. Pijo fitness. Rek bimajim. Kene Lea. Nebo S1. Ne fitness di Bima Gym. Lea kulo gemrong. Pijo mari bondeng salon apa? Singgah ibu. Yang sampun. Ya bener pas ya. Iya pasti jangan kena prank ya nih gitu. Anda dore itu dalam hati nih. Jadi Si bener. Dori balik jangan menjadi si Dori. Ya berpikir jadi jangan takon disarai bocong ini. Santai sayang metode semetakon. Nih lihat. Adi foto ini cara gerang menteri apa mah nih?